Chibaile vekule Tuntuma chuan Karan Thaparan ITLF spokesperson Ginza Walzong akomna kan ngai thlawin kan thlir hole dona Indigenous Tribal Leaders Forum hi engang pol nge ani chia enge he pol din chan hi shelote po kan la om mai thea okas ni kwa kumsang ni somni pathum khan Manipur buaina chungchanga Union Home Minister Amit Shah chuan ITLF roi tu te hi Delhi a inbiak na alo nei puito ani kan program kaltlanga the wer channel ina buat sai special interview wa tuntum chu kan Home Minister za omtak Amit Shah an Manipur Indigenous Tribal roi tu te chu Manipur buaina kalmek te chin felwa dan tur sui ho turin Delhi a akawa mipoi mo sang an mu nuwa Manipur Indigenous Day spokesperson Pugin Zawal zongkom na hunrem chang takmai kan neya kalom le mai Karan Thapar ama sain chibaile Delhi inron kala mipoi mo tak te in mu chungchang ka zo ma chein enge in pol din chan le atum hi minshil theyem spokesperson he kan pol movement hi Churachandpur tuna lamka kan tia tanga din ani a aron din chan tak chu Manipur sarkar in ramngo forestry chungchanga thil kalpuya tumdan kan tana thalawa kan shiat wanga ronding chhaw ani a tuna kan state a chibing in thliarna wanga ronnung tharle ani e Karan Thapar kalosha dan le tonai soya tanga langchu atir chuan namtana ding cultural movement inni a mase tun thlathum kalta tangkhan political movement angin inding ti hi engei ngai dan he indigenous india hian naga te antel vm spokesperson Manipur buaina chhuana mun puiber hi Churachandpur ani wangin atira cultural movement anga kalkha political movement angin akal angai ta a he kan organization a hian naga te chu anla tel shi lawa achan chu Churachandpura kuki te buaina ani shi wangani he kan movement chunga hian kuki inpi Mizo People's Council Marine Pui Paite Tribe Council Vaipei People Council Simte Tribe Council le United Jaw Council ITLF apex body ani lawa kan tumber chu kuki mi puite dikna le chanwo tundin hi ani Karan Thapar ani le kan Home Minister za omtak Amit Shah nen inbiak na inneya engwanga Manipur atanga Delhi a ko chowangwang chunge ni le spokesperson Meini thum khan kan state buaina wanga kan kuki martar ti thana hun nunung berne kan tumchu Home Minister beng alo thlenga kan Home Minister chuan nei shi lo tura min ngen wangle ni sari chung min lo ngak turin min nge na mundang rem chang jok min tiam wang ani e Karan Thapar sarkar lai pui thu chhuaka khan chuan ninga chungin ti ani a mase ni sari jok ani e iti hi enge omzia le omzia chu tun thla ugas ni somti na nia spokesperson ni sari min tiam wanga kan martar te William chungchanga thil sang soi turin Delhi a min ko chawani e Karan Thapar chuaning tin zel nge spokesperson kan martar te phumna tura kan ngai hi boina munani wangin arem chang lawa mundang jong turin kan Home Minister chuan min ti a mase he mun nge ya hian martar chung te chuan kan martar te zal an du sia an ngai dan lak phot angai donani mase mundanga kan martar te phum hi martar chung te hian anrem ti donem ti chu engma kala soi theilo kan martar chung te le India sarkar in rem ati a kan martar te phum na tur hi nakin zela Memorial Park angtia siamani chuan boina umlo tura kan ngaya kan Home Minister in tuna kan martar te phum na tura kan du hi arem chan no chuan mundang min ngai twa sakhi suito anga Memorial Park anga kaltir min phal sakdon chuan kan martar chung te point hannung oilo viauna tur an nei karing lau Karan Thapar in press release ka mudanin thilphut pali in neya chungzinga pakhat chu meite for so chu tlangmi te chen na ada inrem tiloti ka mua enge omzia ni tale spokesperson kan Home Minister in min tiam dan chuan meite commando ho chu anmani chawin tlangmi te chen na hmuna anom don lawa Central Military Force honen kalkop zel turan ni amai ro chu law and order hi chu state kutani wangin central lam chuan za anin rol theilo thumin shila kan du danang tak niloma se poiti lo na chen kan neya chuan kan Home Minister in kan martar zongjong Rims mortuary a umtepo hemi a hian an telvek theidon ti min tiamani
karan thapar mithi dana hi ruang pakwa chawem ni spokesperson kanrin dan chuan mithi dana hian ruang somli vel chu anom kan ringe karan thapar home minister in muwa in thilngiat pakhat le chu imfala kuki jail tang zong te chu hill area sa sonkhani a hi asoi zau them spokesperson kan home minister ne na kan thu thlena chuan kuki thu boy nei wanga imfala tang te chu mundanga sonkhani a mase tun thleng hian kan unaw kuki tang te a har satna omlawa thu kan don wangin le kan home minister point har satna thleng lo turamin tiam wangin bozui nga ya kan la da shi lo kuki mi jail tang mek chung te po kan bianga thil du om lo thleng a omem ti te kan la zot liang chu karan thapar in demand zinga pakhat ka khek char chan hi oma achan chu zo na tam tak om theina thil ani wangani in real bol na shan separate administration hi in nya tak takem spokesperson mei ni som thuma arun kal khan he kan thil nya thi kan lo shila chuan dilia kanun kalpo hian hemi I su hi kan soi ho le a central lam chuan remna om huna in thil nya thi kan soi ho don nia ati a mase ke ni lam chuan he kan ngen na in real bol na shan hi thlengma saro se kan tia kan home minister chuan mei teilamin anon be chiwoni point lo changlet lo turin min ti a mase ke ni chuan buai na hi an siamani wangin kan theidan danin minon be piangin kan dole zel don ti in kan chang bok chutiang chin felnan chuan buffer zone central military force tam jok runda bille august ni sompanga hnulama chuan buaina chin felani aring karan thapar august ni sompanga hnuwa chaumo spokesperson asoidan chuan august ni sompanga hnuwa chia central military ho ada theidonati independence wangte poniang karan thapar ani chuan in thilngiat ber in real bol na shanti hi I han soizau ti ang state nge UT nge 6 schedule in be saber apathuma hian spokesperson 6 schedule hi ti ngai na to lo wangin state mo UT mo akhoi mo jok jok pomin pe khi kan nya ta naga ho nen in biak na me ni thuma an nei po khan 6 schedule hi thil theilo burani wangin he 6 schedule lo pahnia apakhat jok jok hi kan phute central sarkar in 6 schedule hi arim change ti poni se ke ni chuan state ani lo ber chuan UT tal kan phute kuki in P10 an press release July tha amia po kan lo mu a state ani lo chuan ing dangma kan du lawan ti a kan soi chianga nga kuki in P te hian ITLF te a antel wangin kan soi ho le vek photang karan thapar nimin lama mi poimo tak tak manipur boyna chungchang le kuki ten in thilnya ta in muwa inin komna zonga hian ngai thatakin in chhuakem spokesperson meite ho ne na kanin karle din mun an che thiam hlom khop maya mase chia thiam na ringo thia tok kan tilawa meite ho nen in real bol na khat nuaya om ho reng po a theilo ti an mu karan thapar ani ta ka chuan nangma mi mal ngai dan mai main enge in real bol na shan chu a theidonin iringem spokesperson hunte local zel phot se kan la siang chu tharum tholawa remna zong turin minti angin kan thei top kan chuanga anin tiamna anding donem ti chu kan lo thir veng chu manipur boyna chungchanga kan mi mu poimo tak tak te khan in real bol na shanti tongkam chu mangchia lo ma se kan din mun chu an thiam viawe chumi mil chuan ro min real sakpo kan be se karan thapar kan home minister laka hian be se nai neyem spokesperson tharum tholo tura min ngena tangkhan keima mudana chuan in real bol na shan chungchanga chuan ti khotlaya tumni in kashia karan thapar naga hokan manipur district palingo ta rally an neidona tunlai bo ruak shimshima hian naga ho hian separate administration kalpuin tumhi an thlop chewin imuem nge nia an demand ti lo thin nan mai jok spokesperson tun thleng hian kan thilnya ta naga polanga anon thlop ti thu hi kala shelawa achan chu anni point india sarkar atangin ngen an nei ve tho wangin minon puini chuan alom omani maya min puilo poni se emo antel lo point kan thil ngen hi chu kan kalpui tho thawang karan thapar he in thil nya thi india sarkar in lo pomponi se meite lam anlungoi big don lo ti chu thil lang chiang sa ni a engtin nge ni ta zelang le spokesperson
mei te ho nen cheng ho reng thei kan ni to lo wangin he thil hingiat kan ni a mei te ho point an che na jim te bak an nei to don lo ti an shebok chuan kan home minister chuan mei te lamin tharum an tho lo nan kan lo enzuyange min ti wangin keini point tharum tholam chu kan la soi shi lowe tun thathum kalta a kan state buaina po anti dai theilawa ma se du thlan tur dang kan nei shi lo wangin kan home minister thu soya kanin ngat phote karan thapar kan home minister chuan august ni sompanga thlengai chang turin ati chewa meite ho hian chumi chung chuan in laka tharum thona hun an nei ti na imni spokesperson ni e kan home minister soya kanin ngat ri e karan thapar naga howin kuki an hekna pakhat chu myanmar atanga ron lut ru hi ani a he hi kuki in pi poina naga hoten rally an nei tora an thlop ani mela spokesperson hemi chungchang hi chiang taka shat ka nei lo wangin soitur ka nei lowe karan thapar meite ten Assam Rifles ho an du lawa chutiang bukin kuki ten meite commando emo IRB emo an ring lawa heta hian nge ITLF te indin na spokesperson Assam Rifle te mo Central Force te hi omlo se kuki ho hi meite ho hian min ti chimit deuh vek to ang meite hovin Assam Rifles an du lo na chan chu an du dan dana an che thei to lo wangani e karan thapar kan prime minister za tak pu modi a hian Manipur chungchang hi thathum kalta tangkhan minute poting lo second somli don chau chu po Supreme Court in Manipur le Central akhak wangin asoi chuaka enge kan prime minister hi in mudan spokesperson kan prime minister hian Manipur issue hi availo ti chu khovelina shia a ramchin khatpo in demna an soi chwa to hian kan prime minister hian Manipur hi asangoi zon pui BJP state ani wangin engma eksona langam loni in kan mu karan thapar kan lom lu to ke puginza nimin august ni som kumsang ni somni pathuma no confidence motion a Trinamool Congress MP mahua moicha thu soi hian chunzom leang ama sain chairman za takle ka MP puizong zongte kan party Trinamool Congress party ayo in India ram chu mi puite zalen na ni chin tuna BJP party in lal anthot chungchanga sarkarin tok lo na no confidence motion soiturin karun ding chuaka American novelist lartak Gertrude Stein chuan heti hian lo soya zona omlo chuan chana omngai lo ti in amai ro chu vein ni ai ro chuan hero rel na in za takhi zona zo turin kan thu khomani a India ram khovela democracy ram lian ber pola hian engtin nge kan prime minister hian tongsu chup raho governor nena thupek apek thei heta MP ron kal khom te po engwanga tongsu u min ti theina dan hi omta nge nita voina hian Manipur buaina chungchang ramdang te po in India min social luai na hi kan soi chua anga yani Vanduai thak takin engwangin nge kan prime minister hi he house member ni bok chu nimina te nimin pi ate le voina po engwanga ron thu ve lo nge ani se son top dona ron kalin kan vai hian minon be atum zok em ni apoi love kan lo ngak char charang soitura nei ve phot chuan he house member ni ve bo kan prime minister hi kan ram state pakhat Manipurin na men lova buaina ato lai mek po arun telvelo tluka thilwan doi thak hi a donem ni le Manipur state a buai lai mek po in ramdang mai baka West Bengal le Gujarat te po azin theisi a enga tinge Manipur a hian voi khat po kalin Manipur mi puite hi wathlamuan tumna nei lo he sarkar laka rinna nei lo lam ain Manipur mi te laka thil thlenga hian India mi puite hian kan sarkara hian rinna nei ro se ti na ni jok party dang kan sangoi zon pui BJD YSR te point he no confidence motion kan putlu don hian min nui zathiala achan chu sarkar pai thazo turin member kan nga tok lo ti kanin sia thelti omje nei lo te po min ti san hiala voina hian sarkar hi pai tha kan tum lawa ma se he sarkar hi thil shil tur kan nei he sarkar hi kai tho kan tum mai ani India ram in nga na lungphum sa kho zalen na le in kluklana equality tuna kan sarkarin fitruk nuai lama aphum bomek kai thole te kan mi mal zalen na India dan puina min pek manga kan thil soite India ram phat san tua min chua na te
chu mai ni lo Prime Minister kalta Jawaharlal Nehru an India ram chu pangpar huan moi tak pangpar chi sang ate khina nam sang te lungrwal taka kan om amoi zia soi kha he sarkari ro chuan min ti phelin tumani ka soi to ang khan he motion hi sarkar paithlak na lam ai ma in India mi puite hian India hian rin na nei se ka du wangani engwangin nge Manipur bi khiron soi kani ti chu in zona poni mai theye Haryana Gujarat le West Bengal te po boina omve tholom inti mai thei Manipur khesi chu adang bi ka engwanga dang bi nge ni ti kan chilang che u Manipur boina hi chu nam pakhat laka huat na wangani police ten nam pakhat mei chia te chu pong sual tura thupek pe a andik na te mu thei mia lo tura siam tu heng police te hi tuna Manipur chief minister te nen hian nam chi khatan ni he Manipur boina hi nam pani in kara boina civil war India ramin kumtam takal ta puwa alatun ngai lo thilani eng state a hian nge FIR sangruk zanga chen na sangli chuang mi singruk chuang in anin le lo chan to mi zanga don in nunna anchana eng state in nge hetiang hi tong ve to Manipur State Police le Central Force in ti buaina eng state ange hetiang hi lo thleng ve to silai sanga chuang le silai mu sangruk chuang mi puin anruk bona state hi in rive to ngayem eng chief minister in nge ama chi puita na a chi pui lo te chu rui lo to rutua pu ve to square kilometer zani somnga ram ngo chiale acre sing khat sanga zet popichi na ta na tuna Manipur chief minister rorel na hnuai hiana omasin hengte Manipur state ta chia kan mu chu wangin he thil hi beng sika ngai tua hun ani to e hengang hi thil thleng mek ani la hian Manipur state in rel boldane mo police ho che dana hian danglam na pakhat ma ala omlo hi thil van doi na top khok ni in abeidon thak chu wangin tuna center le Manipur state a sarkar na chel mek tu te u in mong in hli me state je ruang vel chu indin ve mai thei ma se state ina akentel te in ti chi ri vek heng hi karon soi chwalo chuan he house member kani nangin kati tur kati lawaniang Prime Minister za tak he ka thu soi hi lobeng khonro naktu ga rorel tu din huna iding to lo thei chung huna chuan India mi te chuan he Manipur isua ngoi chu tlathi anla soi chuak reng fowang abik takin Manipur boy nei na angong ten chu wangin Manipur sarkar in rel boldan hi khongai takin thakte chumi tan chuan Manipura party sang te tho ho dan tur te soipui ro India ram ro pui takhian ilaka rinna hlota Prime Minister ni na za takhi sa khwana a chilwangin keini hawi zak takin kanom me ke ti hilo she bokla India ram ta na infiam na lama India timing thatu te din mun chelu tuk wangin kan zak ngoi Haryana a district somnga chuanga BJP party in Muslim sumdong te khap antum te hian min timwal phawa ato bernatan Manipur buana chingfel tur hian kan Prime Minister za tak pumodi ba khi anom lawa chu wangin athu nei na le thei na manga arang theyang bera chingfel turin kan ngenin kan phutani e kalome